Bathoeso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokatemo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. DA Mono Klerksdorp e tla kopa go dirwa ga dipatlisiso ka ga go tlhomiwa ga badiredi ba tshireletso. Mo go tse dingwe, komiti e amogela sekolo se seswa sa kalafi sa Desmond Tutu kwa Yunibesithing ya Bokone Bophirima. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Lekoko la Democratic Alliance DA Mono Klerksdorp le kaile fa le tla ikuela go komiti ya matlosana go dira dipatlisiso tsa potlako ka ga go tlhomiwa ga badiredi ba tshireletso ba mokhanselara wa ga jaana Wesley Kgang. Moeteledipele wa lekoko la DA wa masepala wa selegae mo matlosana Gerhard Strijdom o latofaditse gore go tlhomiwa ga badiredi go dirilwe kwa ntle ga tumelo ya komiti, tshekatsheko ya semmuso ya kotsi kgotsa tsamaiso ya melawana ya puso. Meyaramogolo wa matlosana Fikile Mahlophe a re o kwaletse motsamaisi wa masepala go kopa pegelo e feletseng ya dipatlisiso. Ga re tswelela pele ka tsa mono Northwest, Komiti ya Porofense ya tsa Boitekanelo le Tlhabololo ya Loago e kaile fa e amogela le go keteka go bulwa semmuso ga sekolo sa kalafi sa Desmond Tutu kwa Yunibesithing ya Bokone Bophirima. Komiti ya re seno ke tiragalo e botlhokwa e supang bokhutlo jwa dingwaga tse di fetang 20 tsa kakanyo le thulaganyo. Kgatelopele e ya history ga e tlotle fela Mobišopomogolo Desmond Tutu yo belegweng mo Klerksdorp ka ngwaga wa 1931 e baya gape porofense kwa pele mo thutong ya bongaka le mo go tsa boitekanelo. Re di wetsa fa tsa porofense mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Lefapha la Matlotlo ka Bosegogare jwa gompieno le itsisitse fa koketso e tshitshintsweng ya lekgetho e neng e tshwanetse go diragadiwa mo kgweding e tlang e buseditswe morago. VAT e ne e rulaganyeditswe go tlhatlogela go diperesente di le 15.5 ka tshimologo ya Motsheganong, mme ga jaana e tswelela go nna go diperesente di le 15. Lefapha le kaile fa tshwetso eno e tshwere morago ga go sekaseka dikakantsho tsa dikomiti tsa Palamente le dipuisano tse di tseneletseng le makoko a sepolotiki. Koketso ya VAT e bakile kgotlhang mo pusotshwaraganelong ya bosetšhaba le DA le EFF tse di neng tsa gwetlha koketso e akantshitsweng ya VAT kwa kgotlatshekelo. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Moporesidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky o tlhotse a etetse mo Aforika Borwa go kopana le Moporesidente Cyril Ramaphosa kwa Union Buildings kwa Pretoria mo mosong wa gompieno. Dipuisano magareng ga bobedi jono di latela ketelo ya ga Ramaphosa kwa Ukraine ka Seetebosigo wa ngwaga wa 2023 jaaka karolo ya letsholo la kagiso la Aforika. Ketelo eno e fa Aforika Borwa le Ukraine tšhono ya go buisana ka dikamano tsa dinaga ka bobedi le go atolosa tirisano mmogo mo dikarolong tsa kgwebisano, temothuo le thuto. Dikutlafa tsa boditšhabatšhaba ga jaana re tsena mo go tsa kgwebo. Lefapha la tsa matlotlo le ntshitse tlhagiso e malebana le seabe se se ka nnang teng sa dikoloto tsa masepala go Eskom. Madi a saletseng kwa morago a oketsegile thata mme a fitlha go dibilione di le 100 tsa diranta. Lefapha le solofetse gore Eskom e tla dira dipoelo tsa ngwaga wa ditšhelete wa 2023 go 2024 mme ga le bone le pele gore go tlhokega go thusa kgotsa go neela ditlamelo tse dingwe mo isagong. Dikutlafa tsa kgwebo mme re tsena mo go tsa metshameko. Junior Springboks ba kopane kwa Gqeberha ka Laboraro go simolola go ipaakanyetsa kgaisano ya rugby ya under-20. Go ya ka mokatisi wa SA under-20 Kevin Foot, ba itumeletse go nna kwa Eastern Cape go tshamekela kgaisano e tla simololang beke e tlang kwa Nelson Mandela Bay Stadium. Kgaisano ya Sanza e na le malatsi a mararo a metshameko e rulaganyeditsweng ka tshimologo ya Motsheganong, fa tlhola malatsi a le 6 le a le 11. Kgaisano eno e supa ditalente tse di golang go tswa mo Aforika Borwa, Australia, Argentina le New Zealand.
Mo go tse dingwe tsa metshameko, Moporesidente wa CAF Patrice Motsepe o kgadile tirisodikgoka ya sešweng ka nako ya CAF Champions League e bakilweng ke kgotlhang magareng ga Mamelodi Sundowns le Esperance kwa Loftus Stadium. Komitikgalemo ya CAF e duedisitse Sundowns madi a ka nnang dimilione di le 2 tsa diranta ka ntlha ya go tlola molao ya CAF. Re sa le foo, Motsepe o kaile fa CAF e sena go itshokela bonweenwee mme e tla tsaya kgato kgatlhanong le tlolomolao. Seno se latela go se duele dituelo tsa mopitlwe ga SAFA, dipegelo tsa bonweenwee tsa bobegakgang le go lebana le ditatofatso tsa tsietso ga Danny Jordan tse moragonyana di neng tsa phimolwa. Tla jaanong re di wetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. DA Monotleksdorp e tla kopa go dirwa ga dipatlisiso ka ga go tlhomiwa ga badiredi ba tshireletso. Mo go tse dingwe, komiti e amogela sekolo se seswa sa kalafi sa Desmond Tutu kwa Yunibesithing ya Bokonebophirima. Re di wetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke o Tshepile Mokate, motho weso sala sentle.